Mau jalan sama Maxi. Dan sini banyak anak-anak keluar, guys. Ini jam istirahat mereka sih, jam segini bisa. Paling ngeliat segini di taman gitu. Kami Justin belanja pintar sama Maxi ke supermarket yang satu lagi. Nee, we gaan einkaufen, ne? Trampolin spelen. Uni? Ini yang sulit. Was hast du gesehen? Ein Vogel. Ach so. Ada istirahat mereka. Ya, saya ngeliat Kimi. Wer hat das gebaut? Masih Kim. Mami! Nein, Wer hat das gehängt, das Blatt? Boleh. Kenan? Yang kain Kenan. Kenan Pavilion. Insul Pavilion Kenan. Ja, schön gesehen. Nein, das nicht Kenan. Ini agak mendung. Maxi, mau gehen wir? Einkaufen. Belanja? Belanja gehen wir. Belanja gehen wir. Belanja? Belanja gehen wir. Ya, belanja gehen wir. Campur gitu bahasanya. Belanja? Kemana? Belanja gehen wir. Ke supermarket? Wir. Kita pergi belanja katanya. Da kommt kein Auto. Kein Auto. Schon mal gut, wenn kein Auto, oder? Ja, das wollte ich nur ein Stück sehen. Nur ein schwarzes Zug. Ja, nur ein schwarzes Zug gesehen. Jadi kita kadang belanjanya ke toko yang ke supermarket yang kemarin itu dekat rumahnya, cuma jaraknya 200 meter. Atau yang ini ke Denner namanya. Ini yang gampang dijangkau dengan jalan kaki. Kalau yang kemarin pas naik sepeda ke desa tetangga itu Lidl namanya, Lidl sama Landi, agak jauhan, jalan kaki gak ribet. Enak sih, gak terlalu jauh sih. Lumayan jaraknya 500 meteran. Ja, Maxi. Liebst du laufen? Ja, Maxi liebst laufen. Da kommen keine Autos. Keine? Kalau ini auto. Auto die kleine. So groß heißt LKW. Ein Zug. Truk. Sekarang kita jalan lurus kereta. Tut. Maxi, das heißt kereta api. Tut. Das hat ganz
ganz schnell. Tut, sagst du? Ah, Mami, guck, das Auto. Sekarang nyebrang. Stein ist die. Da ist es Stein. Hui. Da ist jetzt nur ein Stein. Ke supermarket nih. 10 menitan jalan kaki nyantai sama Maxi. Hey, willst du stehen wagen? Einkaufwagen. Aufstehen? Ja? Tahu. Sereal. Kita mau nyari mainan kucing. Kucing ini nih. Ein Packung. Packung, Bokachi. Der? Mhm. Ja. Okay. Lembro. AI wird gesehen. Jangan pulang. Maxi. Hai, Max. Hai. Sekarang kita tunjukin jalan lain, guys. Nih. Manche will so da. Ya. Ke jalanan gede. Bisa kita nyebrang ke sekolahan kan. Nah, kalau ini jalannya yang lurus dari rumah aja. Kita tunjukin. Maxi. Mami. Nah, jadi modelnya gini guys, apartemennya, rumah-rumah gitu, rumah-rumah ada 2 atau 3 lantai. Nah, setiap lantai itu biasanya beda-beda keluarga. Ada juga sih apartemen yang biasa, cuman agak ke depan ya, yang apartemen kayak gitu, yang di satu gedungnya bisa 100 keluarga atau lebih 80-an gitu. Nah, kalau ini biasanya apartemennya modelnya rumah-rumah, ada 3 keluarga paling. Jadi palingan 3 atau 4 keluarga di satu rumah, modelnya kayak gitu. Sewa apartemen lumayan di sini.
Terus udah gitu nyari rumah yang disewakan satu rumah buat satu keluarga itu jarang sih, susah banget. Biasanya mereka juga kalau ada yang kayak gitu, kalau yang beruntung aja sih, keseringan mereka inginnya di lokal aja, lokal ya, koran lokal, di koran lokal gitu advertisingnya. Kalau kalian rajin baca koran sih pasti nemu. Emek sih harus donat. Nah ini juga apartemen nih, yang gedung coklat ini juga. Jadi nggak terlalu gede-gede apartemennya di sini. Ini juga paling 20 keluarga di satu gedung. Yang sebelahnya lebih kurang juga segitu, ada 4 lantai. Yang nyari satu rumah itu susah. Kebetulan aja kita dapet. Aku suka baca koran. Alhamdulillah rezekinya dapet tuh. Punya rumah, nyewain, maunya cukup satu keluarga aja di rumahnya biar nggak berisik kali ya. Kita nyari emang kayak gitu juga, jadi cuma kita doang, jadi nggak ganggu tetangga kiri kanan atas bawah. Dapet deh. Ini dokter kesini dikit rubah. Dokter kita prakteknya di sini. Nah ini playgroup swasta nih. Apa sih? Enak sih. Sini harga daycare itu wah mantap. Mantap harga daycare di sini. Bisa gaji sebulan habis. Makanya mendingan ngurus anak sendiri kalau masih kecil-kecil. Belum lagi ngurus gaji pembantu. Mereka dihitungnya per jam. Di sini hitungnya per jam. Biasanya pemerintah setempat bantu sih. Cuma enggak banyak. Ada bantuan dari pemerintah setempat. Pingpong. Tapi cuma berapa persennya doang. Ya nggak cover juga. Kayak kalau anak masih kecil itu mendingan sendiri aja ngurusnya. Kayak semua kalau di sini tuh harus benar-benar mandiri, ngurusin anak sendiri, rumah sendiri. Nah deh. Demek sih. Nah biasa kita lewat nyebrang sini kan ke sekolahan. Ini enggak. Rumah tempat kita tinggal. Demek sih. Ini salon tempat lagi potong rambut. Kalau papanya lagi nggak sempat. Dah sulit. Rumah kita. Kita beruntung banget nih dapatnya rumah. Berkat hobi baca. Hobi bacaku nemu dan nih. Ini rumah tuh. Capek bersihnya doang karena 3 lantai. Ada 16 kamar. Kepake semua sih. Cuman lantai atas satu sisi enggak full kepake saat ini karena ruang tamu buat tamu, dia ada kamar tidurnya sama small living room begitu. Sebelahnya lagi buat kucing. Maci. Mami, that is ear. Ini juga
Mau dikeluarin dulu, mau rapiin, masih berantakan tuh. Alhamdulillah udah sampai rumah lagi. Tinggal beres-beres nih, beres-beres terus lanjut masak. Jam 11:30 anak pulang. Ya, hari ini kan hari Rabu. Kalau hari Rabu mereka nggak ada sekolah siang, jadi agak nyantai sih masaknya. Oke, keseringan kalau belanja itu hari Rabu. Nah, masih Maxi biasanya karena Maxi masih di rumah. Dan nanti masuk sekolah tahun ajaran baru TKA ya, playgroup gitu. Beres-beres dulu. Lumayan dari jam berapa tadi, jam 10 kurangan 40 menitan lah ya, karena jalannya nyantai masih Max. Yang mau beres-beres dulu nih. Ini teman-teman yang aku belanja tadi cuman ini doang nih, lihat tuh, cuman satu ini deterjen, tahu 3 biji doang tuh. Ini buat sampah, plastik sampah buat kucing biasanya. Tuh ini kayak Masako Mareko gitu ya, penyedap rasa, kita sekali nyetok biasanya. Nah ini daging cincang 1 kilo ya, 2 pack setengah kilo satunya. Nah ini harganya segini. Ini kalau lagi promo doang nih, makanya beli dagingnya kalau pas lagi promo aja, kayak suka nyetok. Ini aku bagi-bagi biasanya sama plastik itu, diporsiin, taruh di freezer. Ini makanan kucing. Ini cuman ini doang teman-teman, cuman ini nih. Sama ini satu, terus sama bread, roti. Ini biasanya buat sandwich. Kan di sekolah bolehnya sandwich doang. Ini roti juga nih, lagi promo juga tadi. Biasanya roti yang dari kemarin mereka diskon gitu. Hari 2 hari. Kalau udah hari kedua belum habis, mereka jadi suka didiskonin gitu harga separuh. Jadi tahu nggak sih, cuman ini doang, dikit kan tuh, sama ini nih roti, ini roti tawar ya, ukuran berapa ini, setengah kilo, jadi 1 kilo kan tuh. Kalian mau tahu harganya berapa? Hampir 1 juta, atau nggak sih, cuman itu doang. Kebayangkan gimana hidupnya di Swiss. Jadi bener-bener kita harus ngontrol pengeluaran. Ini 1 juta nih, 58,75 Swiss franken. Ini guys, kebayang dong kalau belanja, sekali belanja berapa. Makanya hidup di Swiss itu mahal, apalagi kita keluarga besar. Jadi harus pintar-pintar ngatur pengeluaran.
kayak gini nih kan. Pakai tempe plastiknya. Coating 250 juta gitu. Jadi bisa 8 kali plastik. Tapi ini biasanya satu porsi ini buat sekali masak doang, buat satu kali makan. Masak biasanya 2 kali sehari kayak siang gini sebelum makan siang sama sebelum makan malam. Anak-anak udah pulang kan urusan masih masak. Hari ini nggak ada sekolah siang sih. Itu kan. Oh, nee, moest nog ook nog pauze. Moest ook nog pauze. Kip heb ik ook aan, hè? Und wo hast du denn gewinnt? Ja. Ja, der Kind bekommt. Nah, kena neta. Atas pro sekip. Nice look. Like mami net ke bago ng malibong, okay? Kan kita pakai sendiri. Ya, ada mami net dia malikin. Apa itu ya? Ja, nein, das war doch eine Kaugummi. Ja, keine. Und ich habe diese Kaugummi gegessen. Und die war so sauer. Mami, kann ich diese? Was ist das? Diese sauer Kaugummi. Mami kann. Später Mami gibt noch mal eine Bonbon, okay? Mami, ich möchte sauer Kaugummi. Ich habe keine mehr. Mami, ich Kaugummi. Du bist zu klein, Setzi. Mami gibt noch mal eine Bonbon später. Nein. Kaugummi gegessen. Ich habe letztes Mal noch Kaugummi gegessen. Und ich muss Mami, kannst du das fotografieren? Tapi wir haben keine Internet. Kamu auch nicht. Wir haben keine Internet. Nein, haben wir nicht. Was wir machen.
Nein. Bisa menikah. Apa belaut sih kok? Diese App heißt Blautablet, die Bauer. Mami hat es auch bei der Blautablet andere Apps. Mau bengkel tongkol puzzle. Dia senang puzzle. Hari ini ada kalau siang ada makan. Cuma taruh soalnya ada lesnya. Ada online. Ntar kalau cuaca masih bagus, sebelum les biasa jam 6:30 sih, sebelum maghrib jadi palingan main keluar lagi. Erbsen? Dann ist es später. Mami, kannst du nächstes Mal wieder Kaugummi kaufen? Ja, aber das kostet später. Ist ja nicht so teuer. Ja. Ini jangan. Oke, batas lima dia. So machen wir. Ich nehme noch so.
So machen wir bitte? Saya kan nggak satu. Saya kan udah nggak satu. Nah itu saya kan kemarin. Nggak satu. Hari tabletnya belajar. Aku suka downloadin app buat Montessori gitu. Kannst du das Sauerkaufen? Jadi mereka boleh tablet itu cuma buat app yang buat belajar doang, Montessori gitu. Terus sekarang buat belajar bahasa Inggris ada app-nya kan, belajar bahasa Inggris. Mortak atau apa gitu namanya. Itu buat belajar bahasa Inggris. Terus di tablet ada buat belajar huruf hijaiyah, mikro, gitu aja sih. Ini dari edukasi studio mungkin teman-teman pernah tahu karena mereka belajar edukasi kadang juga dari tablet sambil main ada kuis gitu. Rekomen deh dari edukasi studio namanya. Dan sambil bermain mereka belajar. Asal deh. Messi! Mami, kann ich ein Batis essen? Was? Kann ich ein Batis essen? Batis. Batis? Hah? Was für Batis? Kann ich bei Batis essen? Was ist das? Batis, da! Hah? Kann ich Bartis. Du sagst Batis. Batis, wie Batis. Du sagst, das heißt Bartis. Batis? Kann ich bei Batis essen? Nein, Bartis noch Eiweißannya. Papa, wenn Hunger oder wenn alleine essen, dann sitzt da. Oder wenn die Mami sitzt da zusammen so. Nicht zu hoch, geht gar nicht essen. Hä? Mami? Ja, wenn du ess immer. Warum lenkt es immer zu mir? Lenkt es zu mir? Es lenkt zu dir? Ja. Mami, kann ich mit dir am Batis essen? Bartis noch Eiweißannya. Warum? Ja, weil das nicht für Kinder ist. Wenn ich groß bin, darf ich das? Nein, wenn du dich schon nicht essen. Warum ist das kaputt? Nicht spielen. Mami, Mach mir kaputt. warum ist da? Da. So, guck. Und letztes Mal das gespielt. Vielleicht? Ya, wenn Regen vielleicht. Wenn Regen Jenny. Wenn Regen ja wenn Regen gehe ich dann wie Kunstplatz. Hat Neufahrt jetzt geschafft? Ja. Was? Ja. Da haben wir geschrieben. Ah.
Sambil beres-beres. Näin läsnäläkin sen darasna, mogen kansu hållen. Hoita tukip kanimme suulen. Kenan. Asista. Hah? Asista mau drama. Sorry? Get my
Abang gitu abang. Jangan abang selesai. Apa selesai? Makin masuk sini ke sana. Jangan, panas kita kawan-kawan.
Miss Dragon. Nyariin si Kimi. Kemana kah dia? Di sini banyak banget tempat ngumpetnya guys. Kimi tuh suka ngumpet. Ini kalau dicariin keliling dah tuh, lantai 1 sampai lantai 3. Kimi, mana dia? Masih mau bersihin atas. Nggak tahu kemana kali ini anaknya ngatu. Kim. Wo ist sie? Als wir essen, Wo ist sie? ist eigentlich zu Mami. Wo ist sie? Wo ist sie versteckt? Wo war sie? Wo war sie? Als wir da in Esstisch. Die ganze Zeit, als wir gegessen haben, war sie vor uns. Was? Also ins Esstisch? Duh, katastrofe lu. My God. Ngumpet dia ternyata di ruang makan di bawah bangku. Kan bisa ngumpet tuh guys di bawah. Dicariin dari atas sampai ke bawah, ternyata dia ngumpet di situ tuh, di bawah tuh. Lagi makan dia bisa diem gitu nantawa. Ampun, tuh anak yang ngatu. Komm, geh essen jetzt. Mami putz oben noch. Salat wir. So. Dann geht er draußen. Ist gut. Dann essen da. Unter. Ja genau. Das ist ohne Löffel. Ja. Essen tschüss, ja? So, Maxi, kennen Afram alles Spielzeug? Mami, ich brauche etwas. Aframan alles Spielzeug. Da, dann ist okay, Aframan bitte. So, Aframan alle, ja? Wenn Mami kommt wieder runter, alles muss sauber sein. Hast du verstanden? Ja. Okay, gut. Oh, kalau lagi main mau berantakan gitu. Tapi mereka rapiin lagi sendiri. Hai Michi Kaci. Ini namanya Tommy. Tom. Michi Kaci. Meow. Oh, Caci. Ya, soben. Dia kalau siang hari suka main di kamarnya atas. Mau vakum dulu. Biar bersih, lebih bersih. Masih bersih sebenarnya. Kebiasaan aja ya. Kalau udah kebiasaan itu gimana ya? Nggak bisa di stop. Nah, ini tiap hari tetap aja.
dibersihin lagi. Tantang. Allah.
Petik esen. Alhamdulillah rapi, tinggal
mau sholat dulu. Habis itu main keluar sama anak-anak lagi sebelum ntar ada pelajaran ngaji sorenya. Rapi. Gini deh guys, kerjaan tiap hari. Bersihin rumah. Nggak ada yang namanya pembantu loh ya. Ini kamar mandinya anak-anak nih. Shower sama bathtub. Kamar si Kimi udah rapi juga nih. Bawah juga udah rapi. Udah deh kalau udah bersih. Sebenarnya nggak kotor sih, cuman karena udah biasa. Jatuh nih. Ini lucu nih. Buat bersihin kaca. Kalau tempel. Perpus juga udah rapi lagi. Banyak banget materi buat belajar anak-anak. Biasanya siang belajarnya, kayak jam segini biasanya. Tadi udah belajar bentar. Ntar paling setengah jaman lagi. Jadi belajarnya ulang pelajaran paling setengah jam sampai 1 jam gitu. Jadi nggak dipaksa belajar di rumah. Nggak harus yang setengah hari pulang sekolah belajar lagi, enggak sih. Pulang sekolah PR dulu. Terus kalau PR udah kelar, baru belajar. Rapi. Jangan dibuka pintunya, jendelanya. So, di bawah juga udah. Anak-anak lagi main sih, nungguin mau keluar. Di sini mau main di sekolahnya si Kenan. Kemarin di sekolahnya si Kimi. Hari mau sekolah Kenan. Ngapain mereka? Belum dirapiin kayaknya mainannya. Ya belum nih. Masih agak berantakan. Liebe Kinder, auf Romans Spielzeug im Kinderbereich mal. Hi, da auch noch. Mädchen? Mami, immer bitte. So, auf Roman Kinderbereich auf Roman bitte. Und danach Salat, dann gehen wir. Okay? Ja. Und Mami, ich nehme eine blaue Fahrrad. Und der gehört mir. Ja, du kannst spielen mit deinem Fahrrad. Fahrrad mir. Ja, ist unsere. Ihr habt die bekommen. Biliar. Udah dibersihin tadi. Soalnya kucing tuh suka main di sini. Tadi bulunya kemana-mana. Terapi. Nah. Tinggal piring aja mau dimasukin ke mesin. Oke, habis ini kita keluar temenin lagi yuk. Udah dirapiin sama anak-anak. Kena Maxi dan yakin sih dan kan ya. Kamu keluar. Jam 4:15. Si abang sama si Uni lagi main petak umpet ya. Gak tau kemana kan. Di belakang sih. Enaknya gitu di sini. Semain. Banyak tempat mainnya. Meine Frau war schon gegangen. Jo.
Was ist das? Fahrrad. Nein, er meinte das. Hallo. Wo ist Kimi? Sie hat Versteck. Wo versteckt Kimi? Kimi muss die suchen. Wo ist sie? Hinter. Ganz hinten. Sie hat gedacht, sie wäre. Da gibt es einen Teil, da gibt es eine Treppe runter. Und dann hat sie gedacht, ich wäre nicht da, weil in der Seite gibt es ein Versteck. Sie wusste nicht, dass da noch ein Teil ist. Und dann hat sie mich nicht gesehen. Dann hat gesagt, oh, Justin ist nicht. Ich habe gehört so, oh, Abang ist nicht da. Wo ist Abang? Geh drüber, Abang rendah. Mami. Hah? Wohin? Aber geh mit Abang ya? Ja. Abang takut drüber. Abang andere Seite. Sag Abang ke toilet kurz. Abang andere Seite. Aber itu tuh suman wieder ya? Mami. Nah. Mau main sepeda si Meksiko. Mami, ich kann das alleine. Ich kann mir. Mami. Iya, Mami hilft dir kurz. So, fahren? Kannst du Action machen? Das für Action. Lieber gehen wir kurz oben fahren. Denn hier kann man Schieben. fahren, nicht auf fahren. Und hier ist es weg. Und dieses Fahrrad ist groß und der ist aufs Meer. Diesen Fahrrad kann ich schon leicht machen. Ich habe schon eine Größe. Da ist so drauf. Hm. Wo war das? Wo war? Ihre Schule. Wieso? Aber Mila hat erzählt, dass Mila hat gesagt, Kimberly ist heute mit dem Velo gefahren. Kimberly hat gesagt, dass sie ihre Mutter gefragt hat. In die Mutter. Heute Morgen hast du mit deinem Fahrrad gefahren? Heute Morgen? Aha. Ja, muss fragen zuerst, nicht nach verloren dein Fahrrad. Das ist kein Problem du mit dem Fahrrad, aber muss sagen. Die Monster. Na, fahren mal. Hey, das ist mit der Straße. Sieh mal zuerst. Ja, gehen Papillon. Mami, lass los. Lass die zwei. Du noch. So. Hm? Geht das? Na, geh. Also kein Kraft. Is abang ano ni? Naabang muna na ito ba? Ito, kindergarten. Mami, lass los. Lass los? Okay, dann lass los. Ja mal. Mami. Du gesagt, lass los. Probier, Druck. Also keine Kraft. Komm. Mami. Probieren. Mami, das geht nicht. So, Geht nicht. nochmal. Ja, mein Fuß losgelassen. Belum sampai kakinya. Masih dorong. Hey. Hmm? Mami, kannst du jetzt? Nah. Oi. Hmm? Mami,
Schon wieder. Ei, ei, ei. Ja, weiterfahren. Hm. Bremse. Du musst probieren, Maxi. Musst du gerade. Komm. Probier mal. Ich habe eine Sprungfeder. Ja, genau. So schaust du das. Wenn zu heiß, kann Mami geben deine Jacke. Auzi. Nein, Ne? ist heiß. Das heißt, Ich hatte von Definitiv. tu nie wieder mit dem Fahrrad so, ja? Hm. Ja, dann mach. Ja, komm. Drück. Komm, hast du das? Schaffst du das? Schaffst du? Komm, Maxi. Mami. Bitte mach es auf einer Klappe. Hey, itu cek lain deh. Nanti ke Justin mana sepeda adiknya. Hah? Ya. Wo warst du? Hah? Ih. Nah. Aduh, ngomong barat. Oh. Vorsichtig. So. Genau. Muss gerade. Vorsichtig. So. Was du mit Abang jetzt? Also kein Kraft mehr. Hah? Das ist zu klein. Nein, Abang zu klein. Hast du gewusst, dass Canon ein Licht hat, aber es geht an, wenn es fährt, weil das hat keine Batterie, aber ist halt... Ah ja, von der Bewegung. Nein, Kimi kaput abang Farad, Kim. Tu es nih. Mami. Ich habe Kindern gesagt, wenn muss er nicht schnell paddeln, aber einfach 6 nehmen. Das schnell geht, aber er paddelt langsam. Geh mal verstecken spielen, Joyce. Später wieder Fahrrad fahren, komm. Ja. Hinlegen, hier. Kimi, hinleg, wo ist dein Fahrrad? Oder oben da? Bang. Wo legst du dein Fahrrad? Da. Neben Kimi.
Du kleine Gombire. Ja, schwierig. Deine Fuß zu klein oder was? Hm. Mami! Ja. Was machst du mit dem Fahrrad? Mami, du musst bei mir Video machen, wie ich fahre. Nanti? Es video toh. Narsis dia. Nyuruh videoin mulu. Ya, komm hier. Foto? Mami, mach Foto von mir. Pada main di belakang. Weiß nicht. Ich habe nie gesehen. Airnya bisa diminum. Airnya jernih, bisa diminum. Nih Nasmahan. Hey, was machst du? Spielt Guck mal, ich kann das. Wasser spielen. Hey. Hey. Ja. Kann ich das zeigen? Ah! Nicht so, du Gombire. Du, das geht. Ah. Nicht schlagen, kannst du schmeißen Wasser so, aber nicht schlagen. Duschen! Maxino. Nein, nein. Lass da. Gib mir tu es nicht. Nein, Du machst den einfach. Mach den. Pinguin. Hey! Mami, darf ich ein Handy gucken? Was wir gucken? Fernseher. Hah? Fernseher gucken. Nein, Fenster zu Hause gucken. Nas, ubal nas. Ini bisa main pingpong juga nih di sini. Ada pingpong mejanya. Mami, kann ich sehen? Pingpong. Maybe apa kan ini pingpong dah baik.